Halo guys. Guys, di mana kita guys? Di mana? Gunung Santri guys. Gunung Santri. Capek nggak nanjaknya? Banget guys. Capek banget ya. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you breaking down my walls again, just to set me. Penuh perjuangan nanjaknya itu bolak-balik Gunung Santri. Lihat di belakang kita ada inces-inces. Jadi kesangnya ini berat ya kalau bahasa. Tuh. Ya Teh Depi ya. Iya. Teh Depi kapan nikahnya? Ndakeun we nya. Ya pasti beda ambil satu misalnya. Halo guys. Guys, di mana kita guys? Di mana? Gunung Santri guys. Gunung Santri. Capek nggak nanjaknya? Banget guys. Capek banget ya. Oke. Kita wawancarai dia ya. Gimana perasaannya? Kim, gimana perasaan Anda setelah nanjak ke Gunung Santri? Alhamdulillah. Hah? Terasa Terasa. mengapnya. Iya. Saya aja sampai kesangan berat. Sungguh lelah ya. Iya, tapi ini perjuangan. Come and fly away with me. 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 Lama di sini, lama. Hah? Dari ke Partai Kope ya? Sepi ya? Jadi bukannya tanggal berapa? Ini siapa ini? Saudara ya? Jadi bukan siapa-siapa gitu? Jangan suka gitu, kalau jodoh mau nggak kemana. Ya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. We're rising, we're falling, we're making moves. We're climbing, we're 3, 2 tuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami grup Kejo Ngumpul, dan pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, yaitu kami acaranya Jaroh ke Gunung Santri, dan sekarang kita berada di pulau apa namanya? Guys, pulau apa? Lokardi. Pulau Kardi. Dan di sini kita bakar ikan guys ya. Makan, habis makan kita sholat asar, habis sholat asar kita meluncur ke Banten lagi, oke? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Lagi di mana guys?
Ragunan. Ngapain? We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Satu. Oke guys, sekarang kita sudah selesai makan, sudah selesai bakar-bakar, makan, dan udah sholat asar juga. Sekarang kita meluncur ke Banten. Oke guys. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بصدع المثاني وحوال الظلماني خص بصدع المثاني وحوال الظلماني ملكوت في خلق ثاني وعليه أنزل الله من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر من مكة لما ضحى لأجله سقى القمر وادخر آل المدار به على كل الأنام Oke, dan jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel kami ya di bawah ini.
Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel kami. Dan terus dukung channel kami dengan cara like, komen, oke, share yang sebanyak-banyaknya.